Tek od trećeg reda. To je tamo. U onom delu, jer je u onome delu. Sedište 14. Da. Vi ste, pošto je zaista jedna umetničko-ličnička crvena jedina, da se Polija pozdravlja svaki put kada možemo je sam
meni valira. Pa mi je dihan pritisak. Da, pa tamo smo bili. Mene da pitaš, ja se ne razumem dok kada sam vidio. Kao prvo, ja sam obično radujem što posle duže vremena mogu ponovno da sviram u Novom Sadu i dobila sam priliku. I još draže mi je da to mogu večeras da podelim sa mojim divnim kolegama i božanstvenim prijateljima, tako reći sa mojom familijom. Kao drugo, mi smo spontano odlučili da danas promenimo redosled programa. Kao prvo svirat ćemo solo trio,
onda ćemo svirati pred pauzu Brahmsa i posle pauze Nemca. Hvala.
Pesma je puna krvi. Sviđa mi se pričam na srpskom, jer pevači ne znaju o čemu govori. Da vam kažem da je Matthew jako dobar pevač, a ja ga koristim samo zato što mi plaća da peva u grupu. Onda Charles, naš bas, život moj je u totalnom haosu. Ana Cox,
Hoćeš ti dolaziti? Glasses. Dobro večer I hvala što ste došli. Moj srpski nije baš dobar. So, in fact, it's very bad, I'm afraid. So I will continue in English. It's so exciting to be here. I've been coming to this beautiful country for many years as a visitor, and I've never played here before. And also, we haven't done my ensemble. We haven't performed for quite a few years. So we're very excited to be taking part in this festival. Very honoured to be here. And I just wanted to also say a little bit about the programme. The programme is a mixture of some very old work and some very new work, like really new. In fact, we're doing some sort of premieres tonight. But the last 3 songs that you heard were from my first album, Flood. And now we are going to perform 2 pieces that were written for the film Eyes Wide Shut, Migrations and Backwards Priests.
pozdravlja Scott